Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Lajan nap sansnem mentang. Ngayon ya kadur jom kata kami ong Shillong North constituency tanah assembly berkat hamu tanah assembly ngai badah pangyo assembly mungkin nong shop nong jom kata Shillong North kerjaan jogi tang siput. Nah kata-kata membuat bansu penpalang yang kejimut kejimut jogi baru kapuar kalade bangin nem babe kala. Leno kata kejingong kabangi kum kinomikmat bangin long emotional. Ladi keren dari ketim hari ka emotion ya kajat benril tanda kajin semua leno ya kajat benril dah kekam ngatrai kata kaya betul kame yulai leno bersyuduai bro simi tanda kamrakia misu dari bila kata poi bedeng warwe lebih poi tujok kemarin apa PA you boleh syakri dan tajuk mik madan data kamu kata happy produk kami katakan begini orang mengiai dia kami bekerja itu labun tan kibasu pendon kam klebe ya kakentin ijat bener maplem meladang apa kelah bakat banang keren jai penriu kata nang hiaraso isodai kata long penriu ni kuat si siapa orang bagi ya kacak penriu ya kari kasap kapong kapoblei ya piang kabasai kenar kalau ngin ai contribution hala ijong ibenta hala ijong isap hala ijong ipong but day kadi kebangi na kalian coba party and pipi ngan suho mepi kapapulong yani bakano kano ke meeting ke baswa pangin pelong ngini ngidon kam ban IT hakajinyalam kapastat tam kejung nombu tahu. Namar klem mau ulen wae. Ngai tenan ahli ibun kikun sama. Senrang batun te. Kabanga tentu ya hina kalian dapat itu. Let us not be emotional anymore. If you want to see that the state of Meghalaya, if you want to see that the so-called Jaibanri grows, let us act now. In happy train on that.